Bor Hotel by Karisma. Bor Hotel by Karisma sa 5 zvezdica deo je jedna od vodećih svetskih hotelskih grupacija Karisma Hotels and Resorts. Ovaj prelepi hotel sa 5 zvezdica nalazi se na samo nekoliko minuta hoda od centra Zlatibora, dovoljno izolovan od gužve, a opet blizu svih važnih dešavanja. Bogata ponuda za goste svih uzrasta, usluga na svetskom nivou i enterijer uređen po poslednjim standardima svetske arhitekture učinit će vaš boravak savršenim. Bor Hotel by Karisma raspolaže sa 71 luksuznom hotelskom smeštajnom jedinicom, kreiranom prema poslednjim standardima savremenog svetskog dizajna interijera i arhitekture. Gostima su na raspolaganju i 3 restorana, 2 bara, kao i cigar bar za ljubitelje kvalitetnih pića i cigara. Na prvom spratu hotela nalazi se glavni restoran Pino, u kom se gostima služi doručak na bazi švedskog stola. Jelovnik ovog restorana predstavlja harmoničan spoj nacionalnih jela sa modernim i internacionalnim klasicima, nudeći gastronomsko putovanje koje će zadovoljiti i najzahtevnija nepca. U ovom restoranu važi jedinstvena filozofija. Sve što se služi priprema se in-house, tako da se autentičnost osjeća u svakom zalogaju. Lobby bar smešten je u srcu hotela i više je od samo mesta za predah. Ovo je istinsko središte dešavanja. Prijetan doživljaj pruža i prostrana terasa lobby bara, na kojoj možete uživati u čistom planinskom vazduhu tokom toplih letnjih meseci. Ljubitelji kvalitetnih alkoholnih pića i cigara pronaći će pravi hedonistički raj u Bor Hotelu by Karisma, gde vreme usporava, a uživanje zauzima centralno mesto u našem cigar bar i lounge-u, idealnom za spajanje vrhunskih pića i cigara. Penjemo se na krov hotela, gde se nalazi azijski restoran Kumo Rooftop Restaurant and Lounge. Ovde će gosti imati priliku da uživaju u raznovrsnim specijalitetima azijske kuhinje, a sa terase ovog restorana pruža se prelep panoramski pogled na planinske vrhove Tornika. U sklopu kompleksa Bor by Karisma, izvan zgrade hotela, nalazi se restoran i vinarija Casa de Vinos, mesto gde je pripremanje hrane umetnost kojoj se posvećuje mnogo pažnje. Naš meni, putovanje kroz najbolje svetske vinske regije, menja se svakih nekoliko meseci, nudeći novu gastronomsku avanturu. Grupacija Karisma Hotels and Resorts sa sobom je u Srbiju dovela i ekskluzivni
Vasa Spar i Wellness centar, oazu mira koja čuva tajne savršenog sklada između luksuza i opuštanja. Ovdje je svaki detalj osmišljen sa velikom pažnjom, osiguravajući iskustvo koje se pamti. Gostima je na raspolaganju i Kids Spa sa bazenom i specijalnim spa menijem, kreiranim posebno za najmlađe goste, kao i spa menijem za tinejdžere. Vasa Spa raspolaže luksuznim bazenom, džakuzijem, tepidarijumima za opuštanje, finskom, bio i infrared saunom, parnim kupatilom, kao i najsavremenijom teretanom, obezbeđujući celovito i nezaboravno wellness iskustvo. Kongresni deo Bor hotela Bajkarizma sastoji se od prostrane konferencijske sale opremljene najsavremenijim audiovizuelnim sadržajima, kao i prostorom za kabine za simultano prevođenje. Kapacitet ove sale je do 140 osoba u pozorišnoj postavci. Na krovu našeg hotela možete organizovati poslovni skup ili slavlje u modernom ambijentu uz kompletnu organizaciju i savjete pri odabiru hrane, dekoracije, slikanja i još mnogo toga. Doživljaj luksuza u Bor hotelu Bajkarizma počinje već pri rezervaciji, zahvaljujući našem posvećenom konsjeržu. Naš tim pruža personalizovan pristup svakom gostu, predlažući aktivnosti i opcije koje će ispuniti njihovo slobodno vreme u skladu sa individualnim željama i potrebama.